ebibalondanga era nimu mazwire banabe bayitanga bero bills tusobola okukwatagana tuongera okukwatagana na obukulembeze bw'Italy netuba tusobola tuyikirira tutandika otyamesya enkiiko mu byalo netufuna obukulembeze obwo netufuna bantu abasobola otuyamba mu security ate olina kutandikira kuyiwonanyire eike wuwo security gerina okutambulira aife tumaite nti bwe tuwete security tumaite bana bakwate mundu yetwete security ayinza maite security olina kuzwira naye kimo paka ikawuwo yomutambula paka ku kyalo paka obwe tuba tukolere tute tukendezya kuwaite tubisobola kuwaba ayi tukendezya nibibanga tubikali biwulirikana Namutumba district mu Busogagano wobala district edisinga kulima maido nebindi Namutumba erima mukyere biki ebi aya maido yegema kisoka mu Busogagano ekyo kituufu iwe bona abango ingire mu bukulembeze bwa okuba chairman tiro wa Namutumba Town Council olina nteekateeka kijosobola okolera abalimi abalimi ba maido nti abalimi amaido gabi kubanga bakungulanga mungu yabagereera obulungi bakungula nsawo ayi batera okukaluubirirwa mu mbeera ey'okuba nti batambuza amaido gabi okutuuka ere n'abandi abavaako idunda abandi enzo gagula atuuka ere yakuba ata nje n'amaate enjira mbi ayi ganunga omuntu abanga asobola okuleeta amaido ge n'agatagana Namutumba nti galiwo we basobola okugagana bagatolera no bagatunda pulani ki yolinayo ku nsonga otuneyo ndagaana ebintu byonna bino tumwire kuba ku maido gonka aye nandale Namutumba tulima kuno mwogo eriyoko duuma yaye wakulya ino omutyere kitaka kwongera kufuna masitowa ate ebyo byenkokobere niko olina kulobinga abantu abayiza ne bainvestinga gane ebintu byabo mu tusobola okuta ebintu ebyo oba abantu basobola okukoba nti enesitowa eriwo yayamba abantu bayiza kutaamu ayo olina sente gyolina okutola ekuyambira kubuvu otomo oyinza okusya notomo nga yakatale kanafu baga kuumira omwo oluvanyuma katalobo kaiza nofuna so kitaka kulobinga bintu bifaanana bitono leeta bintu bifaanana bitono bana mastowa oba nekyokubiri nimubane byuma biri advanced nibaba okuberido nga lifuluma kusa nga katale kaliko ayo lwatu luno buli muntu yekolera abaleta goma ategali awo kandi biri eyo bikali kuterera kusa abibanga biri omuntu egekensa kiyamba ate ndi kutumulira okubyo byuma lwakubagana biri scattered ngomukulembeze omusa tunonya ntubu obwe mbanye njire kutumanya nti gadiga lya located diga byuma gano gali allocated diga bintu gundi there is residential ayi fetu gano twamalikire bumalike lwabukulembeze obutalinga mu maiso nibubone planning yentu bana byabufuzi kwanga butwengere byobufuzi muna byabufuzi ki mu Uganda muno gwokoba oti muna byabufuzi gundi singa tuli kunaye Namutumba oba mwegomba ngeri gyayogeramu oba engeri gyakolamu ebintu bye muna byabufuzi ki gwowulira mulenga mu butuufu omwegomba ino nga tutwire genjawukana gy'ebibiina abantu mulimu abantu ababeeraku atumula nobone point mbe yatumula egenuine gano basaliro gane bujiri honorable obona nga alina ensonga egyasengeka mwezi obwozwayo wairo no yena alimu fujo no yebeta tumayisonkana mumaite obesije alina ensonga naleta ensonga no jibona nga yali kuleta nsonga nsa ayiro okubomu mbere gibatambuliramu always baba bali kusomozere onanyiremu abibona ayengeri yatambulya mabanga tataka muntu kumusabotage ngato ayinga ababa mu bakolo ku bintu kusa obono mugala ono mugala waisu wabaiseigaga nti nze mpegano mbaite yiwa bandi alitwala kadaga yakolere ino era kolere ino ayira kubanti abirenga ngakula ayembera je jatambulira mu politics bwe nenkola yi bayira up to date era nze negomba nti ngulize na nyongero kufuka kungaye lwakubo okuzwa NRM obuyayizire avanga yo abe mbe era omubifo byo kumwanjo abirekanga era aliko
gano twalina omugenzi Alhaji Kiveji waire yena bamutaireko mu transport naji kubeki aye nga yena yali nga tambula kusi